Joint Committee on Inner Line Permit System na Sinduna ngasi Manipur Press Club ta Deprivation Day tharom pangthokre tharomadu da ex-minister Avi Minching amade Joint Committee on Inner Line Permit System ge convener Sapamcha Jadumani na da stafam ke tonga civil society gi luchungba kya susaru yakiba tharomadu da France ke secretary Joy Chinga kamna Joint Committee on Inner Line Permit System na Inner Line Permit System gi matang da pikhiba numit ngasi loire hayeng dagi Manipur da Inner Line Permit System chan hanana ba form thagani haina miyam da phongdokhiba adugi matang da government ki maikadagi wari sanase haina khangala palaire haiki advocate TS Baniharna Inner Line Permit System asi mapalamdagi mitop sing changsil pathingbogi wafam nate ayaba amal lauraga lehenbani Manipur bu nungsirabadi permit system asi chanahan bada mipum khudimangna angabat thaudang lawminaba tangai fadde Dr. M Khomdona Congress ki MLA singna Inner Line Permit ki matangda form thadokani haina center government taksimangam jiba karigino alternative arrangement ki matangda di Nagaland ki MLA singna form thadokani haibangami haiki Inner Line Permit System ki matangda changsiliba khongthang asi sibana troga changbani haiki ko convener Mutum Churamani na Inner Line Permit ki matangda State Assembly na amato oina lokhiba warepu Bharat Sarkar na thawaidabada MLA kayana tumina lesinba pende haiki Nagaland amadi Meghalaya da permit system asi chanaba ngamlaga Manipur da karigi chanaba ngamjibano changsiliba khongjang asida miyamna saru yaminaduna Manipur gi fireb ama semlasi haiki Sapamcha Jadumani Inner Line Permit System asi English Chuma Panjangkai gi November gi tang 12 da madamadugi Chief Commissioner Himat Singh na kakthat khiba numit adubu ningsingduna ngasi tharomasi pangthokpani magna makhata na Inner Line Permit System gi matangda chapchaba apamba phongdriba fawba khongjang changsingani haiki thai saktam ngang na bidamta yamna akanba thodang ama laurami policy ma thamami adugi sanabata to yam khajana mongda yamna all full tawdana ain semdana law semdana ekoi iram nam sida chana harami adum ba chana ramba pam system do adu lophok khibadagi ngasi di ma panai lai mi to singina akoi akon mi singi sa hom to ama yaw chana ngasi di akoi iram nam si akoi mi to ki kuta ta kidra haibagi yamna asoba singnaba ma leire Comram Student Union Churachandpur District asi parent body aba oiriba Churachandpur District Students Union dagi tole haina Comram Students Union gi President Lakshman Sartona phungdokre Angang kayada heart ki laina lebra haiba khangdona ba lemna laim bagi kem amang asi Sagolban Moirang lepta leba Young Social Service Union da pangthokre kem adu Delhi amadi Kochi gi AIMS ki Dr. Jenims ki Dr. Loinana Public Health Foundation of India na punasinduna pangthokibani Angang kayada heart ki laina lebra haina yengke kem adu da saru yakiba Publicity Secretary N Somena Rheumatic Heart disease asi angang singda yamna naganba heart ke anaba mani nakrabadi laying wada arrive oide ke madugi matang da su wafam kaya bahana phondokhe aduga Dr. Romesh hariba Dr. Singh asiga makugi assistant single loina bangthok chaba health camp ni aduga yam nungai ribadi asiguma makhal gi free health camp asi India gi ona su asauba city ahum mari khak natana bangthok tri haiduna expert sing haidi aduga masi north east ki ona di ahan ba camp ne na Tabaki Pau Pizari Manipur Sarkar ki Department of Health ki ODS legal ki firm ama contract basis ta launa bagi damak matik charaba candidate sindagi darkhas kauri pharmacy ki remuneration asi thada lupa Lising Trahum do Chatret, Lupa Lising Mapanjahum Amadi Great Pay, Lupa Lising Mari Chamrini, Jahi Asigi November Tang, Ama Fawda Masagi Chahini Fumangagi Makada Labor, Wigedavani, Mahigi Tak, Yam Dravada, graduate Chadani Fumanga Fangba, LLB de Yam Dravada Chad Yankai Amadi, Jahimanga, legal practice to Wigedavani, Darkast Hazila Pomatamda is Profi the matriculation certificate, graduation Amadi, LLB Jahi Kudingi, Mark Sitsing, Senior Advocate Natraga, Independent Charles Buba, Senior colleague Amanapiva, legal practice experience ki document natraga certificate wahai chama kundagi chama yankai fawba iduna magna department ke matter sing matau karamna handle tawgani haibagi short write up natraga resume yaurakadabani Taliban November tang kuntaru fawbagi manungda darkhas adu passport photograph ani attested tawraba document singaloina na directorate pisilakadabani hairi
North East Frontier Railway की Group D की पोस्ट खरा लोगोदवरी महीगी थाक यामद्रबदा क्लास 10 पास नत्रगा ITI पास तब मियोइसिंग ओइगदबनी मसागी चही 19 कुट्राहुमदोय फाउवी मनुंगदा लेबा मियोइसिंगना लालिबा नोवेम्बर की तांग कुलुमदोय फाउवी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी SSB दा हेड कांस्टेबल खरा लोगोदवरी महीगी थाक 10+2 नत्रगा मसिगा मानबा मसागी चही 19 कुमंगा फाउवी मनुंगदा लेबा कैंडिडेट सिंगना दरखास्त थाबा यागनी फॉर्म पिसिनबगी अरोबे नुमित नोवेम्बर की तांग 19 फाउवनी BSF की ASI अमदी हेड कांस्टेबल खरा लोगदवरी महीगी थाक यामद्रबदा 12 पास तौगदबनी मसागी चही 19 कुमंगा फाउ मनुंगदा लेबा मियोइसिंगना लालिबा दिसंबर की तांग 15 फाउ मनुंगदा दरखास्त पिसिलपा यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल दी हाइरी असम राइफल्स के हविलदार क्लार्क अमदी वारल ऑफिसर खरा लोगदवरी महीगी थाक यामद्रबदा क्लास 12 पास तौबा मियोइसिंग ओइगदबनी मसागी चही 19 कुलुमदोय फाउबदा लेबा मियोइसिंगना नोवेम्बर की तांग 10 फाउवी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी परीक्षा सेंटर ना जोरहाटा ओइगनी हाइरी इंडो टिबेटन पुलिस की ASI अमदी हेड कांस्टेबल खरा लोगदवरी महीगी थाक सखंगलबा यूनिवर्सिटी अमदगी डिग्री पास तौबा बियोय ओइगदबनी मसागी चही 19 कुमंगा फाउबगी मनुंगदा लेबा मियोइसिंगना नॉर्थ ईस्ट की ओइना दिसंबर की तांग 19 फाउवी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी CRPF की ASI स्टेनोग्राफर अमदी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल खरा लोगदवरी महीगी थाक 10+2 पास तौरबा चही 19 कुमंगा फाउवी मनुंगदा लेबा मियोइसिंगना लालिबा दिसंबर की तांग 18 फाउवी मनुंगदा दरखास्त पिसिलपा यागनी हाइरी परीक्षा सेंटर ना इम्फालदा ओइगनी थबकी पाउ मतासदा लोइसनजरी मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अमदी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिंगना नियम चुमना थबक तौद्रे सेंफम कया मफम मरांग खंगनद्रे हाइना डायरी सोसाइटी की मेंबर्स सिंगना फोंदोख्रे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोपा पाउगी मिफम अमदा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थवाल अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ता लेबा डायरी सोसाइटी सिंगना सरु याखे मेंबर्स सिंगना फोंदोना किबदा मैनेजिंग डायरेक्टर एस शांति कुमार अमदी धनंजयना चेयरमैन ओइबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिंगना नियम चुमना थबक तौद्रे इंग्लिशंगनी सुमना निपांदगी जही अहुंगी टर्म लोरबा फाउबा अनिरक एक्सटेंड तौदुना थबक पुदुना लेरी सोसाइटी असिगी मेंबर्स सिंगना फोंदोखिबदा सेल थुमगी थबकता मफम मरांग खंगलक्तबा सासन की मचिंजाक लेनबा थंबा सेल मफम खंगनद्रे संगोम पुथोंना बहोनबगी महुत्ता मसागी खंदुना लेबना सोसाइटी असिदा अचौबा चैथेंग पीरे हिरम असिदा मरी लेनबा सिंगना अकरबा मियेंग चंगबियु हाइखे फेब्रुवारी दा लोइरगद्रो बा महाकी पेरेसे कंटिन्यूस ओन चथनबे दमकता महांग लोखललिबा कनोसे अमेंडमेंट अमा पिखलाइबसे कोइन मसी यानिंगदे हाइबसे कोइन उतपा पामी असिनी कोइना लेबेबा फिरे मणिपुर डायरी की मेंबर वरमोइना मरोइबा पाउम खाना पिजरी मियोइबगी पुंसी वाखल नुंगाइना मति सांगना लेगे हारबदी स्पिरिचुअल नॉलेज लेहना बहोनगदबनी हाइना PhD मिनिस्टर आई हेमोचंद्रना फोंदोख्रे मियंग ताब्रिबसिंग मुखाना खरुमजरी